Moja iskustva z vitrom su doživlja iz kraja, z obale. Jaz sem jedan od njih, ki se drži kraja, a falin horizont. Poznam samo 3 vitra, od kih su samo 2 vitar, a ti treći, to će zovu bonaca, to je situacija bez vitra, situacija ka ni vitar nego poezija. To je kad more bude kako ulje, kad se niš ne movi. Ako imaš sriće u rana jutra, u svitanje, po valicami bude zgor kako neka maglica, pa zgleda kako da more diše. I oko ti u duši, u mozak, tu vištu i čini neki efekat melankolije, mira, bez primjese ratobornih reakcija bilo ke vrste na bilo ča, a ča ti se forši prije tega movilo po glavi. Bura je jako mrzli i neugodan vitar, ke ga ljudi vole i fale. Perché da je to zdravlje i da čisti i dizinfetiva i zrak i zemlju. Na moru je to jako opasan vitar i ljudi se drži do kraja. Ali u ljudima probudi dobru, pozitivnu vibru, pa se ljudi vole družiti, čakulati, povidivati štorije i tako dalje. Jugo. Jugo je opak vitar i opasan. Diže more, mlatiš njim, dela visoke i lipe valove. Z jugom se ljudi povuku u sebe. Nisu druželjubivi. Svaki svojim pensirom bude. Mene pježa, jugo je kreativan. Izbudi u čovjeku ništo više nego bilo ki drugi vitar. Pensiri po jugu su dimboki i pelju dimboko, tamo di inače ne finiš. Jugo je inspirativan za umetnike, a i zna se da munjeni po jugu parte u munjenilo, a znaju reći ko anke još ni jugo počelo, a munjeni počnu munjesati, eko dolazi jugo.